erega icyabaye hagati y'Abongereza y'inteko ebyiri ni kontra ni amasezerano yemewe n'amategeko. yego ariyo amasezerano rero kugira ngo habeho gusubizwa cyangwa se kugira ngo bigengwa n'amategeko. Rwanda mu mategeko na obligation n'imwe y'u Rwanda gusubiza n'igiceri n'ijana keretse bageze impuhwe. Nakunze ririya jambo ati we are in no under obligation whatsoever. Byibuze y'Abongereza bikuye muri ariya masezerano hari icyo barega u Rwanda ntacyo. Ariko amasezerano avuga ko kiri ku Rwanda ariko rwikuye mu masezerano. U Rwanda rwikuye mu masezerano rwasubiza y'amafaranga y'Abongereza rukashyiraho n'indishyi y'akababaro. Ahubwo n'u Rwanda rukwiriye indishyi y'akababaro. Of course u Rwanda rwo rwari kurega ariko kubera ko iriya contract nta bantu bubatse amaduka hariya hafi ngo baze bagurisha bariya abantu bo ntabwo bari muri a part of the deal. Wari ubizi ko naribizi narabibabwiye nuko mutayabwo erega avuga ibintu byinshi ntimunabikurikirana. uvuga ibyinshi akagira biba n'ibitabo. Oya bikaba kera ntabwo njya mvuga ibintu bitagira. Nubona nuriya Kisekedi w'isararanga nta myaka 3 afite ku butegetsi kandi uraje ubimbwira birambuye. Oya ntabwo imana ashobora kwirangiza buriya yirashe mu kirenge byararangiye. Gusa icyo shaka kubwira mu buryo bw'amategeko u Rwanda ntabwo rugomba kwishyura. Mu rwego rw'ubupfura u Rwanda nta hantu rwigeze rwica amasezerano cyangwa ngo rugaragaze ubushake buke. Mu rwego rwa diplomasi nta kibazo gihari. Niyo rwagumana ntacyo umutima warushinja nawo kandi niba bataranayubakishije yenda tuvuge cyangwa barubakishijeho 10% basi hakaba hari ari kuri konti bashatse bagiye magana ajye nkaryaho kuko aya mafaranga it's a clean money by the way. nta na manirandering akeneye mu bantu b'abahanga babaho nemeye kuri iriya deal. Kagame arareze musaza kandi urumva ukuntu leta y'u Rwanda yari yarabiteganyije ni naho ikibazo buriya mukuru ari ndabivuzeho umuvugizi wa guverinoma wungirije nimwabyumva neza aravuga ngo twe twaranze yuko habaho umudugudu w'abimukira badahabwa akato ngo ariya ni bimukira ngo tubavanga n'abanyarwanda. Here's the deal. Uwo mudugudu sitiri ni wawuteza cyamunara urimo n'abandi banyarwanda ariko abantu bazi ubwenge turi ahantu utazi ngo bimeze bite barareze ndakubwira icyo kora. Yego mwaramukanye amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio Diaspora y'u Rwanda ijwi rya diaspora n'impamo y'Imana twari bakumbuye turagarutse na Mugabe Bob. Mugabe waramukanye amahoro y'Imana uyu munsi. Ngaramutse neza ntako bisa kubana nawe today. Ndishimiye kuba hano. Yego thank you so much. Muganira tuganira uyu munsi kuri Rwanda plan ni plan yari hari ya leta y'Ubwongereza leta y'abaconservatives yo kohereza abimukira mu Rwanda ariko yagiye isubika inshuro nyinshi. Leta y'aba Labour iyobowe na Keir Starmer ikijyaho ariko na mbere y'uko ijyaho yavugaga ko niramuka igiyeho izahita ikuraho aya masezerano ni guverinoma ntabwo ari leta. Kuri ubu ngubu Keir Starmer niwe minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yavuze ko amasezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza ari dead and buried yarapfuye ndetse arahambwa. Kuri ubu ngubu ikigezweho ni ukugaruza amafaranga u Rwanda rwakiriye kuko Ubwongereza bwaravuze ati dufite icyizere ko hari amafaranga tuzagaruza kuyo twoherereje u Rwanda. Bimeze bite cy'amafaranga kizamo gute kuki u Rwanda ruri kugenda bigura intege mu gusubiza
ubwongereza amafaranga yabwo dore ko nta bimukira bigeze baza? erega ariya mafaranga ntabwo ari inguzanyo cyangwa inizanyo, oya, yari amafaranga y'ibikorwa. Mbere y'uko tukohereza abimukira urabatuza he by'agateganyo, hanyuma uzabatuze burundu gute, baziyentegara gute muri sosiyete yawe? Hagombaga rero ibikorwa, ibyo bikorwa byarishyuriwe. Leta y'u Rwanda ntiyabitse ayo mafaranga mu mufuka, itangiye kubaka amazu aho abantu bazaba. Amazu amwe agiye kurangira, hariho ayarangiye, tuva umudugudu uri i Gahanga w'amazu y'ama etaje. So kuvuga ngo urashaka amafaranga yawe, keretse leta y'Ubwongereza nize igateza cyamunara ayo mazu, ntibise bizagenda bite? Icya kabiri, amasezerano nk'ariya nta nubwo ari amasezerano tuvuge y'ubugure ngo uragura ikintu runaka cyahombye, oya. So, barayashaka gute se? Keretse niba hari utwasagutse bakatubaha, nta kundi. Ega poroshe nk'iriya iba iri risike, ariko n'ubundi ni narabivuze ku kindi kinyamakuru cyenda gusa nk'iki cyitwa Ukweli Times, njye nari mbizi ko batazaza. Kuki wari ubizi neza ko batazaza? Purani ukuntu yari iteye nabi cyane, uburyo wayihaga amahirwe angana nka 0.0%. Icyari kigambiriwe ubundi ntabwo ari ukuzana abimukira mu Rwanda, well barabishakaga, ariko mu by'ukuri cyari kigambiriwe leta y'abaconservatives, aba electorate b'abaconservatives batorwa, kugira ngo babatore. Urabona ni aba racist, nibo bakuye Ubwongereza muri EU, muri European muri Union. gahunda Brexit. Ikintu bafite buriya, ibiriya bihugu byose by'abazungu bikeneye abimukira, that's a fact. Nuko bajya mu buryo butari bwo, ariko that's a fact, ni gutyo bagomba kujyayo. Barabakeneye, they need a labor force. Igihugu gikomeye cyane cy'i Burayi kibyara abana benshi, turababarira kuri 2.1, ubu ni abana bake cyane. Ni ukuvuga umuryango wabyaye abana benshi ubyara babiri, kandi icyo ni icyegeranyo rusange. So they need labor force. Abazungu benshi barashaje, abandi bamaze imyaka batabyara. Hari kampeni zo kubabuza kubyara, hari ziriya kampeni za contraceptives, kampeni abortion, harimo kampeni LGBTQ+. Biriya bintu byose ni ibintu bituma batabyara. So the extinct, the labor force bakeneye n'ibihugu by'Abarabu no muri Afurika babakorera. So kugira ngo bafatamo babazane i Rwanda, nabo badashaka nk'Abarabu n'Abanyafurika bo batinya ko baziga mu myaka 10 iri imbere cyangwa 20 basanga bigarurira Ubwongereza, umuzungu atakiri ku butegetsi. Nacyo kibazo gikomeye cyane yari. So leta y'abaconservatives yagombaga kwigaragaza nkaho icyo kibazo ari cyo bagikoraho, that's it. Ariko iyo leta ariyobowe n'umu immigrant, I mean ukomoka kuri family y'aba immigrant. Yego, si yari umushoferi. Sizi ko bagombaga kugaragaza ko hari icyo babikoraho. Nuba gahunda si ko ari ukugira icyo babikoraho, byari ukwigaragaza ko hari icyo bakora. Yari strategy ya campaign na leta y'abaconservatives. Byaba ariyo mpamvu se yegeje inyuma igihe bazazira, kandi yarabizi neza ko atazatsinda amatora. Kuki ubundi atabohereje mbere, nyuma y'uko urukiko rwari rumaze kugira inteko parliament yari imaze kugira nk'icyo nasobanura nka jurisdiction hejuru y'urukiko rwababuzaga kugira, kuko bikuye mu masezerano y'urukiko. Ibihugu byose bigengwa na demokarasi, inkiko ziri hejuru ya perezida.
na executive ariko na shabundi hari legislative. umudepite wo mu Bwongereza twaganira bati inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza ifite jurisdiction irenze y'urwo rukiko rw'uburenganzira bwa muntu. Ariko ikibazo abaturage bo ntabwo babitekereza gutya, abanyapolitiki bashaka kubyemera ariko abaturage siko babyemera. Iyo urukiko ruvuze ngo ibi bintu si byo, umuturage w'umwongereza aba yumva yuko ibyo bintu bagiye gukora ari amahano. Ni nayo mpamvu batoye Labour. Labour ikuyeho ubutegetsi bwari bumaze imyaka hafi 14. Ariko Labour nayo bagiye kuyikuraho imazeho igihe. Uribuka igihe cya Tony Blair yari yaratinze cyane. Ngo Labour yaherukaga ubutegetsi bwa Tony Blair. Nyuma ya Tony Blair hari undi waje witwa niba ari Gordon, ibintu biri aho nawe amaraho igihe, hanyuma Labour iva ku butegetsi. Ikibazo ryarerega no mu Bwongereza nonaha ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo barashaka amafaranga yabo avuye mu Rwanda. Oya, baba bagikomeza kurwanya urumva batsinze abaconservatives bemera ibya kera. Bamaze kubatsinda noneho they are kicking a dying dog. Bayi gukomeza. Akenshi cyane ibihugu bya Afurika bibona imijugujugu muri itari iyabo, itabagenewe. So no kubwira u Rwanda iki ntabwo ikibazo ari kuvuga ngo ari amafaranga ngo barayakeneye. U Rwanda ruvuga ko ati we are in no none se Spain ifite hari umwenda yagurije Ubudage ungana na 527 billion y'amadolari. Bayaguriza nayo Hitler yabahatiye yuko babaguriza amafaranga imbere y'intambara y'isi ya kabiri. Igihe imbere y'uko intambara y'isi ya kabiri itangira yarabahatiye mungurize ku ngufu. Ayo mafaranga Ubudage ntiburayishyura. Ese utekereza ko bwayabuze? Kareka. Ariko umwenda burawemera. Ariko u Rwanda se rwaragurijwe? Ntabwo rwagurishwe. Rwanda we are in no under obligation whatsoever to provide any refund. Ariko n'ikibazo kiri muri hariya mafaranga yagiye gusohoka, amasezerano yaranditswe, inteko ishinga amategeko y'Abongereza irayemeza, inteko ishinga amategeko y'u Rwanda irayemeza. Ayo masezerano aba ari valid. U Rwanda ni ahantu rugaragara rwayishe. Iki kibazo nari nzi ko kizaba yewe. Umuntu wese yarabibonaga. It was internal politics yo mu Bwongereza. So bakemera kubura miliyoni hafi 300 z'amadolari y'Amerika ku masezerano babizi neza katazaba. Ayo mafaranga bazongera bayiba ikindi gihugu cya Afurika. Si ibyumweru bibiri se. Si ibyumweru bibiri se. Ayo mafaranga yaze gusa. Ntabwo ari amafaranga. Ngo ni miliyoni zingahe z'amadolari? Miliyoni 300 hafi na 20 z'amadolari, mu mapawundi ni nka 270 gutyo. Natwo udufaranga duke cyane. Nawe batuguha nka pocket money. Two ni udufaranga duke cyane. Ubu se ko ku mwaka kugira ngo leta y'Abongereza yite kuri illegal migrants bageze ku butaka bwabo ibasaba budget ya 1 billion y'amapawundi hafi aho. Kubitaho gusa. Kandi rega n'iriya gahunda y'abakonservative ntabwo ari Ubwongereza bwari buyikeneye gusa, hari ibindi bihugu bikeneye. Hanyuma se aba Labour bafite alternative yihe ku bijyanye n'abimukira? Abo bagiye kubemerera bakomeze binjire illegally cyangwa bafite ubundi buryo nabo bafite in mind yo gukemura ikibazo cy'abimukira? Bo barumva yuko uburyo bwo gukemura ikibazo cy'abimukira si ukubakura mu Bwongereza ubazana muri Afurika. Baravuga ahubwo ikibazo nyirizina gituma bava iyo bava bakaza hano ni ikihe, aricyo dukemura. Kandi byinshi aribo babiteza. Ibibazo bya insecurity, ubukene muri bihugu byo muri Afurika. So icyo ni ikintu kinakomeye cyane.
strategy ku kibazo cy'abimukira ku bareba n'abaconservatives ntabwo bayihuza. Kimwe kuko nanjye hari gahunda zimwe za leta ngiye ku butegetsi nahindura. nk'izihe muga? Bazizi ntabwo bahinga kuri abanyarwanda iyo bashobora. Ikindi na openinga economy. ubona ekonomi yacu imeze ite muga? Iri closed cyane, ntabwo usa nkaho ubona nubwo itabivuga byeruye ariko hari polisi isa nkaho kugabanya guhahira hanze n'ibihugu duturanye. Si ikintu cyiza se kugira ngo ugabanye ibyo winjiza mu gihugu? Ibyo biragufasha ariko ubundi izi ziba arizo nakwita iyo ubikoze gutya aba ari interim measures zifata nk'imyaka 2 cyangwa 3 gusa kugira ngo wemerere inganda zo mu Rwanda zikore. Mu Rwanda n'ibikorewe mu Rwanda biraza bihenze kubera ko nta competition. Ni ibintu biri aho urumva, kandi ukabona na innovation irimo. Nk'aya mashati ya made in Rwanda akorwa uko yakutangiye ari amashuka n'ubu aracyari amashuka. That is very stupid. There is no innovation. Usibye amwe kuyaca ijosi ayandi yenda ugashakisha gusa utuntu tw'udusitayiro ariko there is no innovation. Ngo nambare ishati nk'iyi ngiyi yakorewe mu Rwanda byibuze base nemere mendwa ariko nambare ishati nzima yakorewe u Rwanda with good material. Oya ntabyo. Ariko hari ibihugu duturanye bifite ibintu byoroshye cyane, kabona udukweto tugura amafaranga 2,000 wajya mu mujyi hariya uwa Kigali bakayikugurisha 25. Gusa ubu ukora iki? Gusa urumva icyo ukora? Hari gahunda nyinshi cyane nanjye nawe tuzagira ikiganiro cyihariye kuri izo gahunda tunakifungure mu buryo bwagutse, ariko bwaba ari ubwenge gutuma product z'ikindi gihugu zidomina isoko ryawe? Oya si ubwenge ariko no kuzemerera si ubucucu. Ndaguha urugero, uransubiza mu byo navuze. Gahunda nk'izi leta ifite zakagombye ni gahunda z'igihe gito ubundi kugira ngo wemerere ishoramari ryo mu gihugu cyawe bakora nk'ibyo bari gutuma hanze bashobora kubikora. Ni protectism, ni teori ya protectism, ariko iyo teori ya protectism ndayumva ariko igira ikibazo. Urumva mu Rwanda n'ukoze utuntu akadukora nabi kubera kubura competition ntabwo yongeramo innovation, ariko babizanye inganda zitangiye gukora bakabizana byibuze umunyarwanda yagura akantu ko gakorewe mu Rwanda kubera quality. Ntabwo akwiye kukagura kuko it's the only option, no? Global trade biragoye. Urava kuba isoko ry'u Rwanda bararikuyemo abandi cyane byatumye abo mu Rwanda birara ntibakomeze kwagura ubwenge bwo gukora ibintu bizima cyane. Naguhaye urugero rw'amashati ya made in Rwanda. Hako hari amashati meza nyambona. Ayahe yenda akorwa n'uwo mugabo ngo wagize ayaheze nyabona ayaheze usibye kuba yenda barakoze ari ya FPR. Oya uriya mugabo unyuzeho umurongo na Land Void hari amashati meza rwose nyambona abona arasa neza. Uzaza uyambaye nyibona ubutaha. Next time nzaza nyambaye. Iyo shati nziza se igura ngahe? Ahenda ipantaro y'ishati banje mu 60. That's a problem right there. Ubundi se jya hano Nyabugogo cyangwa ujye downtown
ipantaro nziza yakorewe muri Turkiya yarahenda n'ishati nangahe? ibihumbi 80. ubundi sinaguze ipantaro n'ikoti byo muri nuze, ipantaro n'ijiri n'ikoti byo mu Misiri bakanca 120. Kuguze ibyo muri Misiri. Ariko ipantaro, ijire n'ikoti ijana na makumyabiri sitini n'amafaranga make. It's a fair price. Ariko ubu nta ipantaro n'ishati ni menshi kubera ko ari byo mu Rwanda. Nta ipantaro n'ishati. Ubu ngubu ufashe ipantaro ukongeraho ikoti udashyizemo akajiri, ndakubuza ukuri ayo mafaranga 60 wayakuba kabiri. Ubundi se mu Rwanda ni nde muntu wakora ikoti? Barayakora. Inganda nyinshi zihari sizi ko ziri mu Rwanda, sizi impamvu utabona yuko ibyo zikora atari ibintu byo kwambara. Izindi nyinshi cyane ziri mu turere ni za kawunga. Urumva? Ndakumva. So muri make na kawunga ihari urekuye amaganjo ya Uganda ikazana product yabo mu Rwanda. Inganda za kawunga nyinshi za buri soko. Ariko hari abantu benshi batari bazi ko mu Rwanda hashobora kuza uruganda rwa kawunga. Ariko still nta ruhari. Ziriya nganda za kawunga ni icyuma gisya ibigori. Ariko ntabwo batunganya ngo bakuzane quality. Ariko se aba bamaganjo bo they started somewhere, batangiye bafite quality cyangwa with experience with mistakes. Batangiye with that quality. Erega ni iki kintu. Ariko umuntu abonye utangirira with that quality niyo wavuga Coca-Cola ntiyatangiriye mu icuruza ibintu bisanzwe byaho ngaho. Coca-Cola yatangiye gurisha Coca-Cola. Ariko mu buryo buhise imyaka 2 bwo kumara iragenda igabanya quality. None se mu myaka ba mbere bagurishije amakana angahe? Si make cyane ashoboka, abantu batari kuyizera bavuga bati ibi bintu bazanye ni biki. Ariko ntabwo ikibazo ntabwo cyari product, ikibazo cyari a product which is new on the market and there was no marketing strategy. Uzi ko Coca-Cola abantu kwisi bazi ijambo Coca-Cola baruta bazi ijambo Muhammad. I agree. Uzi yuko baruta bazi Jesus Christ. I agree. Coca-Cola iragera no mu giturage kiri deep kandi iracyamamaza. Mu gihe mu Rwanda tubona hari inganda zagafashe zagafashe ariko zarekeye kwamamaza. Babahinde babandi bahanuza bakoreraga ibyo birekeruriye. Wa muhinde wa itexirwa na wa wundi wakoraga isabune yo gufura n'iyindi sabune yo koga yitwa Claire. Surf yubahe iracyabaho iracyahumeka. Si hari se duha amazi aniri tukamera neza. Ikibazo nibaza iyi gahunda yakagombye kubiriho. Ariko ikigikira inganda z'abikorera zirimo gukora. Nyemerera unyihanganire aho ngaho tuzaharambura ebyiri birambuye. Ikibazo cyanyuma nkakubaza, if the economy is closed, niba ubukungu bufunze nk'uko uri kubivuga, kuki buri gihembwe buri mwaka tubona imibare ya NICR, ubwo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare na Minecofin, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi itubwira ko habaye growth, habaye izamuka ry'ubukungu. Ejo bundi hari ubushakashatsi bwakozwe na Kigali Today na The Chronicles berekana 30 against 30, imyaka 30 ya mbere ya jenoside n'30 nyuma ya jenoside, bavuga bati economy y'u Rwanda yarazamutse, GDP iva kuri miliyoni 200 igera kuri trillion 16. That is a growth. Sirinde abihakanye ariko growth wari wabona yuko a part of the ikintu kirimo drivers za growth mu Rwanda ari ibintu by'ubucuruzi cyane cyane financial sector. Financial sector is dominated by Kenyan banks. Ibyo nabyo tubare muri GDP. Amafaranga tuyabare nk'amanyarwanda. Aho u Rwanda ruvuga ko rushaka kuba financial hub. Reka mbyemere. Tuyabare nk'amanyarwanda. Mu musaruro mbumbe babarira umuturage. Niba rero nayo mafaranga abanyakenya.
serivisi z'imari rero zihari ariko hari amafaranga azigendaho. Eh? Serivisi z'imari ibyo bibarwa muri investment y'abanyamahanga, kandi ni ikintu gikomeye cyane gifasha ibihugu biri mu bukene no mu bukene bukabije kuzamuka. ariko BPR ifitwe n'inuzi Ifitwe na KCB yo muri nuze. mbwira banki yo mu Rwanda isigaye sibeka. So who owns the economy of Rwanda? Nicyo Who kibazo. owns the economy of Rwanda? Nicyo kibazo nanjye nyibaza. Ese iyo mibare u Rwanda, growth y'u Rwanda GDP mu myaka 5, mu myaka 10 u Rwanda rero rurazamuka. Is your life irimo kuzamuka for the last 10 years? I'm asking you. Mu myaka 10 ishize kugeza ubu urabona ubuzima bwo bwarahindutse buba bwiza cyane kugera. Mu myaka 10 harimo growth mu buzima bwanyu, nose uko nari meze 2014 niko meze ubu ngubu. Kumera ntabwo mvuga uburebure. Oya, uburebure n'ubundi nararekeye gukura, ariko ndi kuvuga wari kera icyo gihe nari ndi ku ntebe y'ishuri. Ubu ngubu ntabwo nkiri ku ntebe y'ishuri, ubu ngubu mfite akazi, mbasha kwishyurira inzu, mbasha kwigurira essence, mbasha kwibeshaho mu buryo bufatika, kandi kera ibyo byose ntabyo nari mfite. So there is a growth. nuko wari umwana wari ukirerwa uri ku ntebe y'ishuri. There is a growth mu buzima So jewe by the way hari ikintu nashobora guhakana kandi gikomeye, u Rwanda rero ruratera imbere. Ako jewe icyo mvuga ni iki ngiki, when it comes to utilities and buying essential things, they should open up ibintu byo hanze byinshi. Yenda niba opening up 100% ariko bakomeze bazamureho, kubera ko ibintu byo mu Rwanda bikorerwa mu Rwanda biza bihenze. Urabona n'u Rwanda ukuntu system yawo yubatse irasa nkaho turajya towards nk'abanyaburayi cyane. Abanyaburayi nabo bo muri Scandinavia. Oya, Geneve. Iyo urebye umujyi wa Kigali, iyo ugeze i Geneve wumva plan y'umujyi wa Kigali, umujyi utuje ucecetse, n'utubari bakora bakinze, nta muntu uzamura ijwi, inzoga inyobwa cyane ni wine, abantu bose bambaye amakositime, nta kajagari, n'abantu botsa ibigori ku muhanda. ntigashoboka. Ugeze i Geneve uhita umenya icyo mu Rwanda bashaka. Umujyi urimo ibiti, imisozi myinshi, utuje, urimo aba intellectuel. Ubushobozi bwacu ntabwo bidukundira kujya iyo ngiyo. Cyangwa ni thinking big bahora bavuga, kuhabona nka Geneve, amaherezo tuzagera kuri Geneve. By the way, imisozi y'i Kigali myinshi yenda kumera nk'iyi Geneve. Nuko imisozi y'i Geneve yo ari ukuntu ari myiza, uburyo igufasirita kuhatura. Ariko iyo mu Rwanda iyo utuyeho ujya mu manegeka, imvura iragwa isuri rikakumanukana, n'akazu kawe n'umugore leta yakubwira kuza kwagukura bakuba cyane, ngo yago leta iratwambura ubutaka, iradusengera. Irabasengera si ubundi bwubatse, imvura iragwa ikabimanura. Rego u Rwanda rurahanamye. So there is one fact, hari facts nk'eshatu. U Rwanda is developing. U Rwanda ruri gutera imbere. U Rwanda economy irazamuka. U Rwanda ubukungu buri kuzamuka. U Rwanda ni rwiza, rufite aho rugana. Hanyuma y'ibyo byose ntabwo bivuze ko nta bindi bikenewe. Exactly. So kuvuga ko ari ibindi bikenewe ntabwo bivuze yuko ibi ngibi bidahari. Niyo strategy wari ukoresheje mu kanya. Kuki uvuga ngo barekure ibi, ngo economy is closed, ibi bakore gutya, kandi imibare n'ubushakashatsi byaravuze gutya. Sizi impamvu bababwira yuko mugomba gukoresha icyo twita reverse psychology. Reverse psychology is like if you are suggesting this should happen, then you are denying yuko ibi ngibi bihari bidahari. No, iyo ni propaganda. Iyo ni strategy yo muri propaganda bakoresha. Simvuze kuri mu propagandist,
ariko nawe uyikopera ko erega society iratwinfluencinga. wari wabona yuko umuntu unenga ibintu system ya politike mu Rwanda bavuga yuko atemera aho u Rwanda rugeze? No, ushobora kuba nemera aho u Rwanda rugeze ariko avuga ko hakenewe n'ibi kwibandwa. njye ndemera ko mu Rwanda hakenewe byinshi, twaranabigarutse mu minsi ishize tuvuga kandi tuti ntabwo ari u Rwanda gusa, ibihugu byose byo ku ujya isi. gutera uburenganzira bw'ibanza, u Yego. Rwanda n'urwacu tugomba kuruvuga mbere. Hari byinshi bikenewe, ekonomi buryo ifunze, nubwo buzamuka ubukungu Yego. ariko buzamuka muri bake, ariko hakaba muri bamwe. n'icyo twita economic disparities zikarangira. Donc muri economy hari ikintu twita Gini coefficiency. Gini coefficiency tuyibarira imibare, like ikinyuranyo kiri hagati y'abakire n'abakene. Icyo kinyuranyo kirangana iki? Numva mu Rwanda kiri hafi ya 3.5 hafi. The gap is massive. Now nukoresha ijambo massive ntabwo ari buryemere, bene banyu barantera amabuye. Ntabwo bikuraho fact. Now ikibazo noneho iyo hari Gini coefficiency iri hejuru, hanyuma economy ikaba growing, therefore it is growing for the rich. Ariko niba bafite investment iteye imbere, niba bakwiriye kugrowingisha cyane. Nose umuntu washoye miliyari 10, economy irazamuka, nanjye washoye ibihumbi 10. Aha, thank you very much. Icyo ndacyemeye ni ikibazo kiri valid. That's the role of the state. Nicyo leta ishinzwe. Leta ishinzwe yuko habaho regulation ituma n'abakire batanga their fair share to the nk'urugero, niba utangiye ibintu byo gusoresha, the regime ya taxation ntabwo ikwiye kuba imwe ku mukire n'umukene mu gihe Gini coefficiency iri hejuru. Nicyo abademokrate batandukanira n'abarepublican kuri regime ya taxation. Niyo mpamvu Trump ari bwo kwibaza avuga agiye nimuntora abakire nzabakuraho imisoro. Abademokrate baterekareka, ahubwo abakire tubakuraho imisoro, tuzamura imisoro y'abakire kugira ngo nabo batange their fair share. Donc batanga umusanzu wabo nawo ugana. Cyaba cyiza ku Rwanda n'ikihe? Ku bijyanye n'iki? Ku bijyanye n'iyo taxation, hari imisoro myinshi hari muri informal sectors inatuma no kuzamura umutwe biri kugorana. Tugeze no kubiganiraho. Ariko ibyo urumva ibyo sinahora mvuga ikibazo cy'imisoro na leta itazumva ko nyibasiye, ariko njye ntekereza yuko hakagombye kubaho diversity of taxation. Yego. Diversity si uko kutabasobanurira nawe ukavuga diversity ni nk'ubintu kandi ari cyo bahora bakorera. diversity bakurega ku bufatanyacyaha mu Kinyarwanda, uburyo butandukanye bwo gusoresha. Yego. Uburyo habaho regime y'abakire, habaho abantu bari hagati yenda n'abakene nkatwe tukawureba uko uko dutanga umusanzu wacu ku kubaka u Rwanda. Ariko n'ubundi banza ari ukuntu, no se percentage abantu batanga. Warumbajije ariko uburyo umuturage umukene nkanjye naza kwisanga naza umusoro nasanga nirashe mu kirenge, uburyo ejo nazashobora kubaho. That's a fair taxation. That is a fair taxation. That is what thank you so much Muga. Kuri icyo ngicyo reka du closing, ariko reyeho kirebana cyane na Rwanda plan. Amafaranga ntabwo azagana. Abongereza mu bihanagure biyakire. N'ikinababaje iyi Rwanda plan nta nubwo itangazamakuru ryo mu Bwongereza risakuzaho, nta nubwo abanyapolitike basakuza. Abanyarwanda nibo bahora muri utu tuntu twa Rwanda plan, amafaranga turasubiza ntituyasubiza, kandi media yo mu Rwanda ariko amafaranga ntabwo asubiza. Wibeshyira media yo mu Rwanda. 10 Downing Street yari active bitewe n'ibintu. Yaravuze ati we hope Perezida Paul Kagame. UK hopes. New Hope ntabwo zikora muri contract twagiye. Ariko there was a time hari igihe commander in chief wacu bamubajije ari kugenda urubyibuka kari ka interview y'umuntu ari kugenda bamubaza ati nibataza bizagenda bita ati nihatagira uza tuzabaha amafaranga yanyu. That's a political statement. Biriya ntabwo byemewe mu mategeko. Erega icyabaye hagati y'Abongereza
y'inteko ebyiri ni kontra. ni amasezerano yemewe n'amategeko. Yego, ariyo amasezerano rero kugira ngo habeho gusubizwa cyangwa se kugira ngo bigengwa n'amategeko. Rwanda mu mategeko na obligation n'imwe y'u Rwanda gusubiza n'igiceri n'ijana kiretse bageze impuhwe. Nakunze ririya jambo ati we are in no under obligation whatsoever. Byibuze y'ababongereza bikuye muri ariya masezerano hari icyo barega u Rwanda ntacyo. Ariko amasezerano avuga ko kiri ku Rwanda arirwo rwikuye mu masezerano. U Rwanda rwikuye mu masezerano rwasubiza ya mafaranga y'abongereza rukashyiraho n'indishyi y'akababaro. Ahubwo n'u Rwanda rukwiriye indishyi y'akababaro. Of course u Rwanda nirwo rwari kurega, ariko kubera ko iriya contract nta bantu bubatse amaduka hariya hafi ngo bazajye bagurisha bariya bantu bo ntabwo bari muri a part of the deal. Wari ubizi ko naribizi narabibabwiye nuko mutayabwo erega avuga ibintu byinshi ntimurabikurikirana. uvuga ibyinshi akagira biba n'ibitabo. Oya bikaba kera ntabwo njya mvuga ibintu bitagira. Nubona Duriya Kisekedi w'isararanga nta myaka 3 afite ku butegetsi kandi uraje ubimbwira birambuye. Oya ntabwo imana ashobora kwirangiza. Buriya yirashe mu kirenge byararangiye. Gusa icyo shaka kukubwira mu buryo bw'amategeko u Rwanda ntabwo rugomba kwishyura. Mu rwego rw'ubupfura u Rwanda nta hantu rwigeze rwica amasezerano cyangwa ngo rugaragaze ubushake buke. Mu rwego rwa diplomasi nta kibazo gihari. Niyo rwagumana ntacyo umutima warushinja nawo kandi niba bataranayubakishije yenda tuvuge cyangwa barubakishijeho 10% hakaba hari andi ari kuri konti bashatse bagiye magana ajye nkaryaho kuko aya mafaranga it's a clean money by the way. nta na money laundering akeneye mu bantu b'abahanga babaho nemeye kuri iriya deal. Kagame arareze musaza. Ibiriya bintu ngenda naguhamirize neza. Ntabwo nizera ko leta y'u Rwanda yizeraga ko abantu bazaza, ariko yagombaga gukora ibyo igomba gukora. They knew. Of course n'abongereza bari babizi. Aya mafaranga yenda no kutwifashiriza yenda bakashaka igito. Ariko nanone ndagira ngo nkubwire ko biriya bintu mugomba erega contractual hari itegeko ryihariye rigenga amakontra ni itegeko mpuzamahanga. U Rwanda iriya kontra iri mu bwoko bwa unilateral contract. Ni ukuvuga u Rwanda nta kintu rwagombaga gutanga, rwagombaga kwakira abimukira. Obligation yari ukwakira abimukira ukabatuza, ariko ukabatuza ahantu hubatse bakajyana amafaranga bahabwa. Ibyo byose wari kubikora ni leta y'Ubwongereza. Ayo leta y'Ubwongereza yatanze kugira ngo ibintu byubakwe bijye ku murongo bakaba bikuye mu masezerano. Nta kintu u Rwanda rubazwa. Habe n'ingufuri. Buriya ikibazo cyarabaye nabongereza kwivugisha ngo they hope. Bahoping iki se? There is no hope in the contract. Yeah. Bameze nk'aho bari gutega umutego bati u Rwanda byibuza ruzadusubize make kuko ariko bariyo barakoresha principe ya morality. Babaye ifura nabo badusubizaho, ariko nyamara contract iriya ntabwo u Rwanda aricyo rwahama rubaye izo mfura. Aricyo rwahama rubaye izo mfura ariko ikibazo mwiza n'Ubwongereza. Ikibazo urabasubiza yukuye yarakoresheje izo nzu rero ngo bazishyireho ku cyamunara bazigurishe ndetse erega aho niyo ari ikibazo. Kandi urumva ukuntu leta y'u Rwanda yari yarabiteganyije ni naho ikibazo buriya mukuru ari ndabivuzeho umuvugizi wa guverinoma wungirije nimwabyumva neza. Aravuga ngo twe twaranze yuko habaho umudugudu w'abimukira badahabwa akato ngo ariya ni bimukira ngo tubavanga n'Abanyarwanda. Here's the deal.
uwo mudugudu sitiri ni wawuteza cyamunara. urimo n'abandi banyarwanda azi ko abantu bazi ubwenge turi ahantu utazi ngo bimeze bite bararenze ndakubwira icyo kora koguze kuri Perezida Paul Kagame. thank you so much. Oya koguze kariya kanara kemeye. Sha koguze nawe rwose uradusesenguriye turabyumvisha. Reka ngushimire cyane. Murakoze cyane. Thank you so much.